Oceanids. We are developing the tools and applications to enable a more resilient and inclusive society in coastal regions. For better understanding and managing climate risks, enhancing adaptive capacities, and supporting transformative innovations. We focus on behavioral change to accelerate transformative changes towards climate resilience. We promote inclusive, deliberative governance through meaningful engagement and dialogue between citizens and stakeholders. I'm Betty Haralamopoulou from Geosystems Hellas. We are the project coordinators and happy to have been the kickoff of Okeanides project, which is a very interesting project, covering all the maritime and coastal cities and ports around Europe by covering all climate zones of Europe. We think that with this project we will produce tools available in a single software platform, giving decision support to end users, and also we will try to involve stakeholders and better understand the user requirements in order that this DSS system supports the end users and also be sustainable for the future of Europe and the economic growth of the coastal areas versus the climate change effects and versus new jobs that European citizens can promote during the Okeanides project for the coastal areas. I'm Irini Marinou. I'm from Geosystems Hellas. And I'm Georgios Kalopoulos. I'm also from Geosystems Hellas. We are happy to host in Athens the kickoff meeting of the Oceanids project from the administrative point of view, but we are also engaged in several technical tasks. Like exploitation, IPR management in the task 6.3, and I am the exploitation manager and responsible for this task. And we will also develop the decision support platform of the overall Oceanids project. Labą dieną, mano vardas yra Gabrielė Keraitė ir aš atstovauju įmonę Metis Baltic ir šiandien esu Atėnuose priešais nuostabųjį Akropolį, kur atvykau į projekto Oceanids atidarymo susitikimą. Šiame projekte kaip įmonė būsime atsakingi už projekto viešinimą, sklaidą ir komunikaciją. Hi, I'm Veronica Borelko, and I'm representing European Association of Remote Sensing Companies, and we have a pleasure to be a part of Oceanides project, where we will be involved in the stakeholders' engagement and gaps identification, as well as we'll be reviewing the Earth observation services in the area of climate change adaptation in coastal regions. Guten Tag, mein Name ist Keramani Konstantina. Ich komme aus Deutschland. Meine Firma ist in Lindau. Es heißt A-Into Digital Innovation. Wir sind involviert in Okeanides Project in mehrere technische Arbeitspakete und hauptzuständig für die Social Networks. Wir werden Tools entwickeln, die die Bürger involvieren und wichtige Informationen beisteuern an alle Behörden und Stakeholder des Projektes rund die maritime Probleme. Ich bin froh, dass ich heute hier bin und die Möglichkeit habe, mit allen Partnern alle wichtigen Themen zu diskutieren. Το όνομά μου είναι Μινάς Εημένης. Είμαι ειδικός σύμβουλος του Διευθύνοντος στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει σαν partner στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Oceanids. Συμμετέχουμε ως end user και ο ρόλος μας είναι να τεστάρουμε και να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Mi nombre es María José Prados, trabajo en la Universidad de Sevilla y estoy aquí para participar en la reunión de comienzo de proyecto del proyecto Oceanics y estoy muy contenta de poder participar en la misma. Mi responsabilidad en el proyecto está relacionada con el paquete de trabajo 2 y el paquete de trabajo 5. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Guinter et je travaille pour la région Bretagne. Bonjour, je m'appelle Chloé Donnet et je travaille pour la région Bretagne également.
On est ravis d'être aujourd'hui à la réunion de lancement du projet Oceanides. Moi, je m'occupe plus particulièrement d'accompagner la région Bretagne dans des projets européens. Et moi, je travaille sur l'adaptation au changement climatique et donc à ce titre-là, on est impliqué dans le projet pour faire le lien entre les acteurs du territoire en Bretagne qui ont besoin d'avoir de meilleurs outils et de meilleures connaissances sur les impacts du changement climatique et donc les partenaires du projet qui vont aujourd'hui nous présenter les outils qui mettront à disposition de notre territoire. Moi, mun nimi on Aleksi Nummeri. Ilmatieteen laitokselta ja mä oon tällä hetkellä Kreikassa Ateenassa. Meillä on ollut täällä Oceanids-projekti aloituskokous. Oceanids on vasta rahoitettu EU-projekti ja meidän Ilmatieteen laitoksella tullaan tekemään projektissa tuottamaan ilmastodataa ja kausiennusteita satamien tarpeisiin ja Suomen merialueen suunnittelutarpeisiin. Ja samalla me käydään keskustelua merialuesuunnittelua ja näiden satamien kanssa heidän omista tarpeistaan ja odotetaan oikein innolla heidän kanssaan työskentelyä ja sitten myös näiden kreikkalaisten ja muidenkin eurooppalaisten kollegoiden kanssa datan kanssa pyörittelyä. Ocean.